Sepetlele sa Tembisa seo sa aparetsweng ke ditatofatso tsa bogwenegwene. Borakgwebo ba le batlhano bao ba amegang mo bobodung jono jaanong ba itsisitswe. 224 service providers that were profiled by Ms. Dokeren Babita. She profiled the 224, but SIU went to 227. Lesufi o kaile go latela pegelo ya SIU gore Govind Raju e ntse ene a gogotseng madi a le mantsi. Bomorara maumela ba le babedi ba dule ka dimilione di feta R300 tsa diranta. Setlamo sa Mazibuko se duetswe dimilione di feta R250, mme Sekhokho o dule ka madi a feta milione. Babita Jokran ke ena le ditsemphala mabapi le go abiwa ga dithendara ka tsela e sokameng pele a bolawa mo ngwageng o fetileng. The investigation team is to seize all relevant materials, including documents, electronic gadgets that are deemed to be important in the progress of the investigation. This is long overdue, and we hope that there are suspensions of officials there, criminal charges, and then we get rid of the rot once and for all. Jaanong di-Hawks di tsogile di phakeletse mo sepetlele. Ditiro tsa bogodu go begwa di diragetse ka nako ya COVID. Sepetlele jaanong se tsamaisiwa ke molaodi wa nama o sa tshwerwe morago ga gore Dr. Ashley Mthunzi a lelekwe. Molemone motho wa SABC News, Tembisa.